Lep pozdrav, cenjene dame, dragi gospodje, ljubitelice in ljubitelji prve lige Telemach v družbi Sportkluba. Zadnji krog je že v teku, danes se bo sklenila ta sezona slovenskega državnega prvenstva. Kar se tiče boja za naslov, je seveda že nekaj časa vse jasno, tudi če se pošalimo, je že nekaj časa vse jasno, kar se tiče evropskih vstopnic. Bo pa tale tekma, spremljali bomo obračun Maribora in Nafte v Ljudskem vrtu, posebna. Ne samo zaradi slovesa Martina Milca, ampak tudi zaradi boja za obstanek. Nafta še upa na to, da bi preživela, ampak ne bo odvisna sama od sebe. Videli bomo kasneje ob parih, kaj se bo danes še dogajalo. Za začetek pa bi rad v svoji družbi pozdravil današnjega gosta, Roka Kronavetra. Rok, lep pozdrav, znova se druživa na tekmi Maribora in Nafte. Ja, lep pozdrav tudi vam. Ja, ista tekma, tako da upam, da bo zanimiva, kot je bila prva in da, tako ste rekli, se bo dostojno poslovili od Martina. Mlade reprezentance, če lahko tako rečem. Tole je morda nova priložnost in gol! 1-0, Dragoner je najprej opozoril, zdaj pa zabil. Življenje Nafte je malce lažje, šok pa za Mariborčane, da se čisto nič ne bi naučili iz tiste prve akcije na tekmi. Dragoner je še enkrat samo ponovil vajo in Nafta vodi z 1-0. Podajalec Salaj in pa potem odločno Dragoner. Diametralno nasprotna je bila reakcija Mariborčanov. Komaromi se je nekje izgubil, ostali so zadevo gledali in Nafta vodi z 1-0. Zdaj za Mariborčane, Krajnc je udaril prek gola. Salaj podajalec v kazenski prostor, tole je nova priložnost. Nisem se zmotil, ko sem opozoril na to, kako nevarni so gostje v prekinitvah danes. Out na koncu za Nafto. Kljun. Božičkovič. Še enkrat Kljun. Tu je zdaj Salaj. Pirtošek. Predložek in priložnost za Nafto. Božičkovič prek vrat. Zdaj so Viole spet pripravile koreografijo. Čuk medtem napada za Maribor. Čuk ima priložnost. Pa zdaj Repas strelja. Toda Božičkovič v bloku. Žoga ostaja v posesti Maribora. Ođo. Ođo zdaj preigrava in podaja v kazenski prostor, toda prekršek v napadu in Ođo bo izključen. Rdeči karton Šeji Ođo v 90. minuti. Čudi se Ođo. Mr. Božek, you did your part today. You played a good match. You won in the end, but the football gods weren't on your side. I'm sure you already know the result that was in Celje. When you will look at the statistics, the gods really weren't on your side. But I guess you still must be proud what your team showed today, and you can look to words of encouragement for the next seasons. Yes, look. I'm proud for the team about the whole season, how we worked with all the difficulties, all the people who were against us, also inside the club. Sometimes every respect for the players and for my staff, how they handled this situation. And as I promised at the beginning of the season, we were in the game until the last round. This is a big thing. As I see the championship, of course, it's hard to tell anything after relegation.
But today we played a very good game. It was fantastic. Our goal, Dragon Airhouse scored. We had several chances. We controlled really well Maribor. So it was a first division performance. Unfortunately, it wasn't enough today. Yeah, like we started at the beginning, you lacked points away from home, like you said as well. Now you come to the last match, probably to one of the toughest stadiums to get points, and you get all the three. So I guess if we look back, you lost the first league in other games. Yeah, of course. We can stick this challenge also, that we have the first away victory at the end of the season. That's why I don't understand, and for me it's a shame how the fans acted during the game. We are 1-0 in the leading position against Maribor, and they're working against us on the stands, so I cannot accept it. This is not a part of this game, this is not a part of life. So what can I tell? Next to these circumstances, we also showed our character. We won the game in Maribor, so it tells everything about us. Just for the last thing, I know heads are a bit hot right now. You're going to have a break before the next season, but what are the plans for next season? Yeah, look, when I arrived 2 years ago, the plan was to build up a club for the first division. My part is the football part, and we have the management behind us. We have to improve in every part, but I think in the football part we're a little bit faster, because in the first year we did the promotion. When I arrived, this team was in the 8th position of the second division. So I think it's fantastic where we are now. We have a great experience in the first division. We have to use this experience, what we collected in this year, and we have to come back stronger. And this will be our main goal, to build a team in the second division, which is able to win it and to come back and to play again in the highest level. Of course, we have a great infrastructure, but we still have to improve it. We have a beautiful stadium, which will be renewed in the summer. So the future looks bright, but right now, of course, we are a little bit sad because of this result, especially that I'm really, what can I say? I cannot accept it that Celje scored 4 times against Koper, then they scored 6 times against us. Then today they cannot win this game. So this is something interesting, but anyway, I don't care. I'm looking for the future. We will talk with the owner and the sports director about my future. I also have some conditions about to continue this job. If we can make a deal, I will stay, but we will see. We wish you the best of luck. Thank you very much. Na kljub zmagi v Ljudskem vrtu, ki je bila hkrati tudi vaša prva gostujoča zmaga v tej sezoni, se vam ni šlo za obstanek, nekako nogometni bogovi niso bili na vaši strani, verjetno ste že malce vrgli oko, kaj se je dogajalo v Celju, kakšna je bila statistika v korist, ampak če potegnemo črto, današnja predstava je pokazatelj, če bi še kakšno več pokazali v tej sezoni, verjetno obstanek ne bi bil vprašljiv. Ja, ta obstanek smo mi izgubili že prej. Imeli smo par tekem, ko smo v bistvu imeli dobljene tekme, pa zapravili prednost. Danes, se pravim, prva gostujoča zmaga, kar pa je definitivno premalo v prvi ligi. In ja, smo razočarani, ampak treba dati glave gor, to je šport, svet se ni ustavil in s to mislimo stojiti naprej. Kako vi sami pogledujete morda v prihodnost? Pa nisem delal iskreno nekih velikih planov, načrtov. Bil sem skoncentriran na to, da poskušamo se izboriti, da ostanem tukaj z ekipo. Pogodba me še veže na Nafto, tako da mislim, o tem se bo odločalo na 7 tednov. Bo verjetno na nek način vseeno malce lažje, če v Kosti ostane skupaj v drugi ligi, kajti v zadnjih tednih zaključka te sezone, bova dejala, ste proti tem velikanom slovenskega nogometa velikokrat pokazali dober obraz, tudi na domačih tekmah z Olimpijo, z Mariborom, danes tu v Ljudskem vrtu, tako da na nek način, če tudi je sezona neuspešna, pa so zametki dobri.
Ja, mislim, bilo bi super, če bi ostalo neko kos te ekipe, ker tudi druge lige zmagati ni enostavno. Tako da, če se vse odgradi od začetka, je to kar procesno. Hvala in srečno. Hvala. Boštjan, dolge, naporne, za vas tudi z trenerskega in osebnega vidika prelomne sezone je konec. Verjetno se ni končala na način, na kakršnega bi želeli, sploh pred domačimi navijači, ampak ste videli že danes morda tudi neke zametke dobrega in tekom seveda preostalih tekem, da z veseljem čakate prihodnost. Ja, res je, da je bila dolga sezona, da je bilo dosti dela, da je bilo dobrih tekem, nekatere tudi slabše. Med danes isto nisem bil preveč zadovoljen, ampak vsaka tekma ti nekaj da. Normalno, da sem tudi nekaj videl za naslednjo leto, tako da se že veselim začetka naslednjega leta, ki bomo prišli na priprave in da tudi Maribor raste in da z veseljem bi bil zelo zadovoljen, da toliko tekem, da zmagamo, da bomo bili prvaki, da tudi te res prave navijače, ki živijo za Maribor, razveselimo. Ja, vedno je takole po koncu sezone se dobro pogovoriti o dobrih in slabih stvareh. Kaj ste, kar se tiče kadra, vi opazili, kaj boste sedaj razmišljali? Vem, da odhajate na odmor, ampak delo trenerja se pravzaprav nikoli ne konča. Verjetno bo že tudi v vaših mislih sestavljanje tega mozaika, da se naslov vrne v Maribor. Ja, seveda, da se pogovarjam z vodilnimi možmi in jaz verjamem in upam, da bojo pripeljali prave igralce s karakterjem igralce, ker to je DNK Maribor in sem prepričan in normalno tudi si želim, da takšni igralci pridejo v Maribor. Če še malce samo pogledam danes nazaj, je morda bila tekma čustveno tudi malce naporna za vaše fante, kar se je dogajalo na začetku z upokojitvijo Mikija, so malce morda preveč povzeli to, da potem niso znali tistega, kar ste se verjetno dogovorili, prenesti na zelenico. Miki smo se začeli pogovarjati že 2-3 dni nazaj, zaradi Mikija je bilo težko in vsi vejo, kaj je Miki in to se tudi zaslužil. Sigurno, da je nekaj energije in moči vzela ta zadnja tekma Mikija in to je pa tudi dokaz, da je Miki veličina v slačilnici, veličina med navijači in to tekmo si tudi on želel in smo tudi naredili za njega in to je tudi prav. Samo še za konec, da ste nekako med vrsticami to že povedali, pa bi tako želeli še slišati direktno sporočilo za NK Maribor, za navijače, za drugo sezono. Z navijači sem se tudi sedaj z glavnimi iz Viol sem se pogovarjal, tako da res sem zelo vesel, da so me tako sprejeli, da ni bilo nobenih problemov, ampak to sem vedel, da sigurno ne bojo, da živijo za ta klub, da spodbujajo igralce, mi pa moramo biti te na igrišču, da razveselimo vsako tekmo, da probamo vsako tekmo zmagati in normalno tudi jaz se osebno želim, pa verjamete mi cel Maribor, da tudi prvenstvo naslednjo leto osvojimo. Hvala in vso srečo. Hvala tudi vam. Cvihar, konec sezone za vas, tudi sezone preboja. Verjamem, da niste zaključili tako, kot bi si želeli zmago pred domačimi navijači, ampak verjamem, da ste tako vi kot celotna ekipa veliko pozitivnega doživeli skupaj, da lahko prenesete v naslednjo sezono. Pa ja, mislim, ta sezona je bila za me nekaj posebnega. Z kadetske ekipe v člane. Mislim, da so mi soigralci pri tem dosti pomagali. Mislim, cela ekipa mi je ostala skozi ob strani in mi je zato bilo dosti lažje. Danes se žal ni šlo. Vemo, da Maribor vsakeč želi zmagati. To se danes pač ni šlo. Sploh pa pred našimi navijači. In nič, zdaj na dopust, se dobro odšpotiti, potem pa gremo dalje. Ja, bo dopust, verjamem, da ne bo dolg in verjetno hitro pridejo tudi priprave. Kako sami pogledujete proti nadaljevanju, tako iz osebnega kot klubskega vidika, kajti na koncu ste na nek način namučili Olimpijo, tudi premagovali na derbih, pa vam je nekaj malega zmanjkalo. Kako se zavedate na nek način vsi skupaj, kaj morate storiti več v prihodnji sezoni, da se naslov vrne v Ljudski vrt? Pa ja, mislim, mi gledamo tekmo po tekmo. Vsako tekmo želimo zmagati, dokazali smo tudi proti Olimpiji, mislim, da smo najboljša ekipa v ligi. Žal smo kiksli na manjših tekmah, ki bi jih morali zmagati in to moramo popraviti v naslednji sezoni. Hvala in srečno. Hvala.